आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुओइब पाउ मणिपुर की ख्वाइदगी चौबा लमकोई कुमहै मणिपुर संगाई फेस्टिवल लिसिंगनि कुनिथोय कला संस्कृति की थौरम कयाग लोइनना ngasiदगी हौरै केंद्र की टूरिज्म कल्चर मसुंग डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी न हाइरी कैबुल लमजाउ नेशनल पार्क पु फ्लोटिंग हेरिटेज पार्क ओहेनबगिदमक प्रधानमंत्री तक्सिलगनी मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी फुरुप खुदिंगमकी मरक्ता नुंगसी चानबगी मरी हेना चचलहनबदा संगाई फेस्टिवल न चाउन मटेंग ओइरगनी तारा मरिसुब मणिपुर पोलो इंटरनेशनल लिसिंगनि कुनिथोय हयेंगदगी इम्फाल की मपाल कांगजिबुंग हौरगनी अमसुंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की इंडियन पैनोरामा सेक्शन की फिल्म उत्पा ngasiदगी हौख्रै मणिपुर की ख्वाइदगी चौबा लमकोई कुमहै मणिपुर संगाई फेस्टिवल लिसिंगनि कुनिथोय मखल मथेल की कला संस्कृति गलोइनना ngasiदगी हौरै अमटोयबगी कुमहै हाइब थिमदा कुमसी सही की संगाई फेस्टिवल असि पांगथोकपनि COVID-19 na sahini pangthokpa lepluraba sangai festival ase raija sigi tongan tongan mafam 12 da numit 10 ni chupna pangthokani festival ase hokdokpagi thorom Bishnupur jilla gi Moirang khunauda nauna samgutpa sangai ethnic park te pangthokki festival ase hokdokloduna kendra gi tourism culture masung donor mantri G Kisan Reddy na hai pradhan mantri Narendra Modi gi lamjing makhada lebak asida covid ki vaccine dose ahumlak miyam de lemna kapadagi bharat covid laichar ki phibam singthaningai oina lakshin bangamlei khongthang asina covid laichar ki phibam phagalakpadagi Manipur sangai festival amuk hana pangthok pangambada nungaiba poi magna hai Manipur khundariba kanglu kunthra humdoi henbagi fajaraba nat ki jagoi isai ubada aduki matik nungai fajaraba loktak pat ki manungda malemgi amata ngairaba tawbu phumdigi kaibul lamjau national park ta malemgi mafam ataida phangdraba sangai leiribasi aikhoi pumnama ki chauthok saphamni kaibul lamjau national park pu floating heritage park ohinabagi damak pradhan mantri da taksilagani haina mantri na phongdokki Sri Reddy na hai Asia Mahadesh ki manungda khwaidigi chawba nupi ngaktana phamba ima kaithelna Manipur bu amukki hena chawthok chaba phangalei Manipur yauna awang nongpuk lamdam bu hena chawkhat hananaba pradhan mantri na akhanam yang changduna chawkhat thorangi thabak kaya khumang yangna paikhatli masina mapung pharakpa matamda Manipur amade awang nongpuk lamdam gi phajaba hengat handuna malem gi lam koiba kaya gi pukning hena chingchin mangamgani प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था पर्यटक एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लाने के लिए विभिन्न समुदायों को कल्चरल सोशल इंटीग्रेशन का मदद मिलता है मैं मणिपुर के सभी परिवारों से अनुरोध करना चाहता हूं आप होम स्टे का और बढ़ावा दीजिए ये आने वाले दिन में भारत के और दुनिया के हजारों लोग मणिपुर देखने के लिए आएंगे थौरमदुदा वांगांग बाहरकपदा मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन राज्यपाल ला गणेशना संगाई फेस्टिवल गमरी लेनेना पिरकपा याइफ पाउजेलमा पाठोक्तुना मियामदा ताहनकी तुंगदा मुख्यमंत्री ना हाई थबक अमा तौबा हौद्रिंगैदा करिगिदमक थबक अदु तौगदौरिबनो हाइबगी असानबा मियेंग अमा मयक सेंगना लेपथोकलबा मतुंगदा थबक तौबना माइ पाकपा ओहेली Mamangi sangai festival singa manadaba top top saktam ama oina sangai ethnic park ta sariba tongan tongan phurup singi yum singi mamangda phurup singa du gi miyoi singna masa masa gi nat ki oiba phijol setuna harauna lepo ubuda thoidokna nungai poi masina leminari phurup khuding makki marakta asengba nungsi chanabagi mari sagatpada chawnu mateng oiragani lamdam se aikhoi gi lamdam ni haibagi amatoiba wakhalon found budasu festival asina mateng panglagani थबक अब तौबम मतमदा तौद्रिंगगी ममांगदा थबक टुगी रिजल्ट मदुगी आउटकम मदुगी विजन करी तौनबगी दमगा तौरिनो हाइबे पोटु यामना क्लियर माइंड
amakak leirakan clear vision amakak leirakan thabak tawboduni mai paise sigi sangai festival si koi Imphal da tawe sai khudingi tawe yam phajana tawe but ngasigi sumaina tribe kuntraga mari mangagi ichalina mayam sina magi hat macha kasuna taba hat macha sigi mamang do makogi traditional dress singo sesaraga makogi customary gi customs ki pot mayam do paise rakan da moina haraujaba nungaijaba noga leibudo madugi oneness to adu porangna magi damakne koina andagi sangai gi thimsi da festival of oneness ane koina tholakan tawus थौरमदु सरक याखिबा राज्य सभा की एमपी मसुंग मणिपुर की निंगथौ महाराज लेशम सना जावना हाई मणिपुर की स्टेट एनिमल ओरिबा संगाई की ममिंग लौदुना पांगथोक्लिबा राज्य से ख्वाइदगी चावबा लमकोई कुमाई असि माई पाकनबा होनबदा सरक यारिबा खुदिंगमकपु थागतली मांगना हाई मुटखिबा मांगखिबा याबगी अकिबा लेरक्लिबा संगाई अमदी मणिपुर की सगोल पोनी कन्ननबा मसुंग नौमनोंमगी थेनकलकपमदी मोचलकपगी सांग हेंजलकलिबा लोकताक पाटपु कन्नबा होनबदा केंद्र सरकार की माइकेदगी पांगबा याबा मतेंगसिंग पांगबियु मणिपुर की महौसागी फजरबा मफम कया मपुंग फाबा टूरिस्ट स्पॉट ओइना सेंगुतुना मालेमगी लमकोइबसिंग पुनिंग सिंगसिनबा होनबदसु केंद्रना मतंग पांगबिनबा महाराज लेशम सना जावुना तक्सिनकी थौरमदु मंत्री सिंह एमएलए सिंह सिविल अमदी पुलिस की मखोक थोंगबा ऑफिशियल कया सरुक याकी नुमिदांगी मतमदा जगोई इसेगी थौरम कयासु पांगथोक्ली मसिगी मतंग पाउदम अमा कुमसी चहीगी फेस्टिवल असी महौसागा मानदना यामना सिंगलेमना अमदी मका लामना पांगथोकपा उरी कोविड-19 लाइसेट लेबना मरम ओइदुना थंगना चही अनि फेस्टिवल असी पांगथोकपा लेबलुरबा मतुंगदा कुमसीदी सिंगी यावना तोंगान मफमसिंगदा थौरम कया पांगथोकली नील खोंगलबा इम्फालदगी खरा लापथोकना संगाईगी हौरफम ओरिबा कैबुल लमजाव नेशनल पार्क मनाक्ता लैबा संगाई एथनिक पार्कता फेस्टिवल असिगी मपुंग ओइबा थौरम पांगथोकलिबा असिना फेस्टिवल असिगा संगाईगा यामना नकनबा मरी लेनहले अमसुंग फेस्टिवल असिगी मगुन अमुकसु हेना हापकले संगाई एथनिक पार्कता मणिपुरदा खुंदामिनरिबा कांगलुप फुरुप खुदिंगमकी नारगी सक्तम ताकपा युमसिंग सारिबा असिना अयेंगबसिंगी पुनिंग सुमतपदा नतना अइखोई मसेल अमतनी हाइबदु मयेक सेंगना ताकले फेस्टिवल हौदोफम ओरिबा संगाई एथनिक पार्कता मणिपुरदा खुंदामिनरिबा तोंगान कांगलुप फुरुप सिंगी नारकी जगुई इसै कया उल्ली मसिना अयेंगबा भाबुक सिंगी पुनिंग सिंगसिल्ली टूरिज्म की मसाक मथुम मरांग कायनो लेबा राज्य असिदा पांगथोकलिबा संगाई फेस्टिवल असिदा केंद्र की टूरिज्म मंत्री जी किशन रेड्डी सरुक यारबा हाइबसी राज्य की टूरिज्म सेक्टर चाकुट हनबगी मरम अमा ओइबरा हाइबसी मियामगी वहंग ओइरी आकाशवाणी इम्फाल की पावगिदमक मोइरांग खुनौगी संगाई एथनिक पार्कतगी आरके मणिपुर सनागलोइनना माइबम दिजमनी ngasi horiba Manipur Sangai Festival lisingni kunithoi gi sarukama oina pangtokadaba taramari suba Manipur Polo International lisingni kunithoi hayeng Imphal gi mapal kangjibungda Mukhyamantri Nongthomam Biren haudoklagani Manipur Horse Riding and Polo Association asinduna pangtokadoriba polo tournament asida United Kingdom America Indian Polo Association gi team Indian Navy Polo team amasung Manipur Polo team na India team B oina saruk yagani Amatu Oibagi Festival Haiba Tim the Pangtukliba Manipur Sangai Festival listening kunithoi Sorachanpur Jilla dasu Mai Pakna Pangtuknabagi matangda Jilla Sigi Deputy Commissioner Sharachandra Arojuna Sabapati Oiduna Kupna Khanenabagi Mifam Ama ngasi pangtokre Mifamadada Jilla adugi Mahiroi Lusingba Singamadi Philanthropic Organization Singi Lusingba Sing Sarukyaki Mifamaduna Festival asida Amatu Oibagi Saktam Utnaba Punna Hona Minanabasu Yanaki ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लोकताक पाट सेंगबगी थबकता सिजननबा हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर सिंग ngasi मोइरांगी सेंद्रादा मुख्यमंत्री नोंगथोमम बिरेन संगाख्रे थौरमदा मुख्यमंत्री नहाई मणिपुरदा लोकताक पाट की मरु ओइबादु खंगबदगी महाके सरकारना पाट असिबु लूना नाना थमननबा खोंगथांग कया लेप्तना लोकलपगी सरुक अमा ओइना हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर सिंग नौना हापसिनबगी थौरमसी पांगथोकपनी पाट असिदा लम खोपसिन बसिंग तकथोकनबा मसुंग पाट असिबु ngak sendun thamnabagi matangda yangsinanaba cabinet ki sub committee ama siamduna thabak tawba hawre masigi mahi athuwa matamda phanglagani mahakna hai loktak patpu nauna semgatnaba paikalakpa thabak thorum singna pat asigi akoibada tariba miyamda kariguma makhal amatagi khudong chadaba thoalloi
Pat asida leiramba khangpoksang kaya lauthokre adumoinamak khangpoksang sing leibana pat asigi phajaba hengat hanba maramna mahusagi phibamda akaiba tholoidaba mawngda kanglon chumna khangpoksang sing sanana bahonagani Loktak Patpu Malemgi Thakta Phajaraba Pat ama ohinanaba semgotnabagi Asian Development Bank na senthang piragani Mathang sahigi February da G20 lebak singi mihuching lakadoriba asigi mangoinana Loktak Patpu lu nanba pat ama ohinanaba kan honari Thormoduda Public Health Engineering Mantri L Susindro Masung Loktak Development Authority ke Chairman Moirangthem Ashwini Kumar Sarukyaki Research Forum Manipur Ripongi Tarataruk Subak Kumon Namit ngasi Imphal gi Manipur Press Club ta pangthokre Thoromaduda Manipur University of Culture gi Vice Chancellor Professor Paunam Gunindro Nahai Manipur picture abasu culture gi lamda top saktam leiba rajyani ariba matam gi selyak shaba matamda mamai nama kuchin handuna tonganba masak ama shamlammi Lol gi matang dasu khonthok mapung phadaba mayak sing lonchum mayak haiduna malem gi atai lol singdagi masagi tongan ba machat leijaba lol oina leirami Thormaduda Reform gi founder president Dr Ningthojam Birchandrana iba aikhoi gi langai ching Kaubru Thangjing amasung Nongmaijing ching haina mingthonba larik ama phongki Culture ge sangnaraba Mutua Bahadur amasung Reform gi Vice President Professor Singakham Ibohol Maitaisu Thormaduda Sarukyaki Assam Rifles ki none battalion sinduna none jila gi Gaidam Jangdanga si friendly volleyball match ma pangthokre Assam Rifles ki cherolama dahai miam da sana khona bagi wakalon hena fahunna bagi pandamda volleyball match du pangthokpani Amaramda Assam Rifles ki Loktak battalion sinduna Nintin Singh amasung Bishnupur jila ga thangnana leiba kol singdanga si security meet ama pangthokre Assam Rifles ki Kaithan Manbi battalion su Swas Bharat Abhiyan gi matangda Nambolda lu nan bagi thorma ma pangthokre Akasbani Imphal gi pau tabiri Gawada ngarang dagi haukiba International Film Festival of India gi sarukama oriba Indian Panorama section gi film utpa ngasi dagi haukre Information amasung Broadcasting Mantri Anurag Singh Thakur ngasi film bazar so hawdoki Indian Panorama section da feature film kun manga amasung non feature film kun utkani ngasi ahubun mitta Prithibi Kunanurna direction piba Kannada feature film Hadineletun utki Section asida Bharki tongan bu lol kala sanskriti amadi lamdam singwa film sing utkani Tharmodu da wangang da Sri Thakur na hai film gi lamda thabak tori miyo singna aikhoi gi nat amadi saktambu malem gi miyam da uthokna bo hana da lawdi bu thodang asi thagat ningai ni matam kya changna jury member singna film kya yengduna khangelak bu film sing utliba festival asi thoidok na mapung phawa festival ma oigini habik thajabasu mantri na phongdoki Gujarat tahan ba tangka ki Vidhan Sabha Mikhal ge bot khom gi thabak kan sathari tangka asigi oina December mada sit marpu mapan da bot thadana gani ahan ba tangka ki Mikhal asida independent oina mirap chep pisina bagi damak BJP na dol gi member taret suspend tawkre Akasbani gi pawmin hai Pradhan Mantri Narendra Modi na Mikhal gi meeting singda wangang badagi rajaduda bot khom gi thabak amuk ke hena kan khatlei Pradhan Mantri na bot khom bagi ngasi humni chanbana mitta Surendra Nagar Jambu Sharma sung Nabat Sharida Mikhal gi rally sing da wangang ki miyam gi meeting sing da wangang da Sri Modi na miyam da Gujarat na sauthuk saribadu ngak pangamna ba masung rajya da bu saukhat hanana ba BJP da tanja amaga amuk pibina ba apil tauki Congress dol na susang na rebulu sing ba kaya thajindana bot khomli Congress ki makok thangulu sing ba Rahul Gandhi na ngasi Surat amasung Rajkot da bot khom ki aroi bada marwe pau amohanna Manipur ke khwaidi ke saubu lamkoi kumai Manipur Sangai Festival singani kunitoi kala sanskriti ki thorom kaya galoina ngasi dagi hauri Kendra ki tourism culture amasung donor mantri G Kishan Reddy na hairi Kaibul Lamjau National Park pu floating heritage park ohenna bagi damak Pradhan Mantri taksilagani Mukhyamantri Nongthom Beren na hairi purp khuringmakki marakta nungsi chanagi mari hen chachil hanbada Sangai Festival na chawna mateng oirigani Taramarisuwa Manipur Polo International Lisingani Kunitoi Hayengdagi Imphal gi mapal Kangjibung da haurgani amasung International Film Festival of India gi Indian Panorama section gi film utpa ngasidagi haukre Paulo Jari